Runmawi TV clear to te chibevek ule vanal swangi kania CHANCHINTHAR ila ngai thlang u ama sain chanchin langsar swalte Parliament budget session tho neihna channi Vawiin Mizoram Rajya Sabha MP Pu K.Vanlalvena chuan NIT Mizoram in hunrei takachanga harsatna atah chung chang soi chhuak Vawiin Assembly session neihna a Chief Minister Pu Lalduhoma chuan kan runau raltlan te lo enkawl chu kan tihtur ani thule hotum lo enge mozat an thu asoi Chakma Autonomous District Council CADC huamchhunga Village Council VC inthlanna neih inbuatsaihna kalzela Vawiin RO le PRO te huala training hnihna chu public school Kamalanagar 1 neih ania Pu Collin Hlychho election officer chuan training hi a hmanpui tuna chanchin kim changzokin Parliament budget session tho neihna channi Vawiin Mizoram Rajya Sabha MP Pu K.Vanlalvena chuan NIT Mizoram in hunrei takachanga harsatna atah chung chang asoi chhuak MP Pu K.Vanlalvena chuan Mizoram NIT chu India sarkarin kumsang hnile pakua a NIT adin thar som zinga pakhat ani thute atira chuan VNIT Nagpur atanga bulchan ani thute le July sang hnile som pakhata Mizorama sonlu ani thute asoi chhuaka dintir ani atanga tun thlengin manipwala building lanei rovin mun shang durtlang chaltlang le tanchila te mimal building lua alangai thu asoibok NIT Mizoram chuan building satura inbuatsaihna lain NIT ram lengpui chu Riverine Reserve Forest chungami ani in Forest Department atangin complaint alu thule NIT chu sumtam tham tak choi tura forest in an phuta wanga harsatna tok ani thu asoi chuang bok ani he harsatna sutkian saktura Union Minister of Forest and Climate Change Pu Bubendra fanena angen na te tilhotlin ani awanga lom thu soin NIT Mizoramin Forest Department neihna puisa kan choitur za chu nasataka ti hniam ni to ma se Mizoram sum harsatna shat saka abawabang omlova nuaibo sakturin Rajya Sabha MP chuan sarkar lai pui angenani Vawiin Assembly session neihna Chief Minister Pu Lalduhoma chuan kan runau raltlan te lo enkawl chu kan tihtur ani thule hotum lo enge mozat anom thu asoi Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Mizoram ral le lamchia chu aral muan thule hotum mi lo enge mozat anom ti soin zalent ka inkalpo na hian thil thalo tam tak ashing chhuak ti asoya ruihlo silai mule adangte akengtel ti asoya Pu Lalduhoma chuan swal rongbolin tual thana po lo thlengse karlawa ral le lam Myanmar a an kai mai thu asoya hetianga zalen taka anom hi mipui tam tak te po in chalo anti zok nia asya thu asoibok Chakma Autonomous District Council CADC huamchhunga Village Council VC inthlanna neih inbuatsaihna kalzela Vawiin RO le PRO te puala training hnihna chu public school Kamalanagar 1 neih ania Pu Collin Hlychho election officer chuan training hi a hmanpui Pu Collin Hlychho chuan RO le PRO te chuan din hun le poimo na sia a theitop chwa turin atcha a inthlanna felfai le thiangnim tak om turin RO le PRO ten mo phurna shang an nei te hrichiang tur le anti le tilo tur te chu zom ngei tura cha in chataga training turin du sakna hlan pulalnun puya rentlei SDO civil chongte Pugilbart lalhlim puya BDO bungtlang south le Dr Sai thantluangi zote SDC te chuan training hi an nei puya hehuna hian RO te tan vote char chungchanga le PRO te tana voting procedure chungchanga shatur tihtur le tilo turba ka poimo shang te inchil shana hun man ania zona le chana hun man ani bok RO le PRO te hian naktuk ni som pakhat March sang ni som ni le panga hian polling station an panhal dona jingdar sari dariat dar som le dar som pakhata an polling station cheu hi an panang CADC huamchhunga hian VC somriat le pariat omin mi pa vote nei mi singkhat sang kwa za somruk le panhi le meichia vote nei mi singkhat sang riat sari somni le pakhat omin avain vote nei mi singthum sang sari zariat somriat le pathum an oma ni som pani March sang ni somni le pangajing dar sari achanga tlai lamdar di thleng vote thak tur ni in vote hi chiar ngal ani ang
Champhai Borsa Pu Mohammed Akip chuan raltlan te le ramdang mi te chu khwale tui ni shat puina pe chhuak lo turin VC le YMA te hnena shat tirna ati chhuak Champhai Borsa Pu Mohammed Akip chuan thu chwa siamin khwale tui ni lan tirna tura lekha poimo sang sarkarin apek chwa chin voters ID Aadhaar card birth certificate ration card le adang te chu Myanmar atanga raltlan te le ramdang mi tan neih ve athiang lo ti atar langa heng document te siamna konga hian VC le YMA shat puina angai china wangin Myanmar atanga ronral tlan te le ramdang mi hnihna khwale tuini shat puina pe chhuak lo turin Champhai District Chung Village Council le YMA zongzong te a shatira Heiba ka hian sarkar office sang le khapoimo pe chhuak thin te chu Myanmar mi te le ramdang mi te hnena le khapoimo pe chhuak lo turin le fimkhur turin a shatir bok Vawiin Assembly DC Conference Room Sai Tuala Village Council in Thlanpui sang ni somni le panga a booth level officer BLO thok chabera thlan Pu RLC lal chatluanga BLO 9/10 Sai Tual 5 nena district election officer district borsap ni bok Dr. Lalngu Ratlaw chuan soimoina thuziak le sumfai a hlan heguna hian Dr. Lalngu Ratlaw chuan thu soin in thlanwanom le felfai om theina na na chataka thoktu BLO te chu fak om ati thu asoya BLO te zinga na thok chabera thlan Pu RLC lal chatluanga chu alompui thu asoibok DEO chuan athiamna te ramtana mangchunzom zela midang te tana enton tlak nizel turin Pu RLC lal chatluanga chu acha ngal ani BLO choi moina huna hian Dr. Lalngu Ratlaw DEO baka lal chakima EO Pu Christina Lalunfeli SDC as VEEP Nodal Officer PF Zoding Puyi DIPRO as VEEP Assistant Nodal Officer le Sarkar Department ho tu te antel ani Vawiin Lunglei District Skill Committee DSC chuan chairman Lunglei District Borsap Pinavnit Man Hovin Lunglei DC Conference Hall an chukhoma Lunglei District Skill Development Plan DSDP sangni somni panga atanga sangni somni le paruk Rahman dan tur an soiho Chairman Pinavnit Man chuan district chalai tele kut na thok tu ten mani kut koya ezon na an nei theina le in tawdel na kong an zo theinan an theina le thiam na hai chhuak tur le achul anga Chersiam Turin Department sang hnuaya thiam thil bik zirtirna skill training tamjok Rahman apoimo thu asoi hehuna hian district skill development plan Rahman dan tur in kai shwaina te tarlan ni in skill development lama malak na turot na sang career guidance website officer 10 sikule kolecha class lak district pwala skill development website mobile application website thiam thil nei tele arwai du tu te indoor ton na tur website mobile application Rahman le rot na dang soiho ania line department 10 kumkhat kalta chunga skill training anlo website to dan le ara chhuate mason le chanlak ngai na lai te tarlangin an soifia boka district skill development plan chale omzenei zok Rahman ani theinan format duansa mangin line department 10 plan atel tura andu teziakin DC office sa thelut se chumi achang chuan lunglei DSDP sangni somni panga achanga sangni somni le paruk chu duan ni se ti ani Mizoram pon lam chanchin ilongai thak chhun zomang u kalimiaw le ache vela ni ni chungin chalai mi somni chuang an man le March ni red le ni kwa khanzo fa te chena khopuita han bial tu kalimiaw le ache vela sipain chalai mi somni chuang an man heng an mi man te a hian mi chia pathum an tel boka an chung te an mang ang hle thunei tu te bepop theideu ten chalai an man te chwa tir turin ma an la a poisa tam tak sengin an chhuak thei sham ti in man tok jing an chung ten an soi tarlan photo angin Myanmar twal chung boina awang hian chalai kumsom pariat atanga kumsom thum le panga in card chu conscription law mangin sipayatan an man chin ani Rajya le Belarus rama zin minong line chu hlimtakin Myanmar a ho State Administration Council SSC Chairman le Myanmar Prime Minister Senior General minong line chuan Russian Federation le Republic of Belarus state level goodwill visit ani zo nuwa March nikotlai khan Myanmar a hlimtakin a ho ani Russian Federation atlo chung hian SSC Chairman hian Russia President Prime Minister
Defense Minister, Russian Security Council Secretary, State Duma Chairman, Federation Council Chairman, St. Petersburg, Surkar Ho2, State Space Corporation, Roscosmos Director General Le, Novosibirsk Regional Government Ho2 te ako mani, Myanmar Le Russia Economic Forum po atela, Russia President Nena State Level, Bilateral Inbiak na akay shuaibok, Tin Sarkar panhite inkara inrem na SOM Memorandum of Understanding si aniya hengzinga hian nuclear energy rem na zonga mandan turle nuclear le radiation safety regulation siam na konga thoho na chungchanga inrem na thutlung zia ani Russia atlo nuwa SSC chairman hian March ni rukachanga March ni Raltlan Khan state level goodwill visit nei turin Belarus sa pana Belarus sa atsam chung hian Belarus President, Prime Minister, Chairman of the Council of the Republic le Deputy Prime Minister tenen asyanin meeting aneya Myanmar le Belarus Economic Forum po atelani Belarus President nena state level bilateral inbiak na akay shuaibok tin antlo chung hian sarkar panhite inkara inrem na enge mozad si aniya chung te chuan infiam na tourism dan lamthil agriculture eile inhim na lama thoho na te ahwa mani minong line zinho hi Myanmar sipai khopui naipito airport a sarkar mi poimo tele ama thlop tu ten ro pui takin anlo huak ani nikhat chungin indona Myanmar sipai somthum le paruk anthi New Year News Darlandanin March ni kwa Pathiani Khan indona awangin Myanmar sipai somthum le paruk anthi Myanmar hian sipai sarkar du lo tu pol chi sang an oma chung pol te chuan anma ni bialchina sipai te chu ando china nambil sipai baka mipui sipai PDF ten Myanmar zalen na atan theitop an chwa zel thu antar lang bok Kumin December emo nakum January emo inthlanpui buatsaitum ani minong line chuan Belarus press conference intlan hi December sangni somnile panga emo January sangni somnile paruktir lama nei ani tur thu apuanga chuti huna chuan sipai sarkar paithak na hian kumnga azo to ang minong line chuan multi-party democratic election kan nei don ti ka soya hei hi chaktakin kan ti ang multi-party democratic system kan du tak ani chuan sectoral cosines omlovin kan thoho angaya ni ti inavawa Russia President Putin le Belarus President Lukashenko po in anpui tu thu an soibok Myanmar inthlanpuyatan hian political party somngale pathum in inthlanna chu turin anin ziak lut to ani ti in sipai shwai tu chuan asoi khati song kha chanchinthar kan puan theite chu ani